Dumela mabui ba kgabane ba motjha wa TYCOONseries ho YouTube. Ho tlile tlhokomelong ya rona hore re hloka ho kenya tshebetsong matshwao a tla hlaba batswadi malotsana ka mofuta kapa boemo ba tshwantshiso pono ka nngwe ho tse phatlalatswang ka kwano ka motjheng wa rona. Ke kwano ka jeno ho tla le ruta matshwao ao. Lebitso la ka ke Tlhaho Leseling, ke a le amohela. Matshwao ana ke tlo bua ka ona re tla hlokomela hore ha bile ha a matjha ke matshwao e le hore ana kenywe tshebetsong kgale ke lefatshe la kgaso. Hangata ra bona di-television-eng ha re shebelletse kapa re a bona ha re ile baesekopong. Ha tshwantshiso pono e haswa kwano YouTube e ka ba mmino pono kapo palepono, YouTube e fana ka monyetla hore re kgethe hore boemo ba yona ke ba hore e ka shebellwa ke batho ba dilemo tse 18 ho ya hodimo kapa ba ka tlase. Sena se etswa ho ipapisitswe le puo e sebediswang moo hore e matla ha kae bakeng la ditsebe tsa batho ba dilemo di feng, ipapisitswe le tsela moaparo, ipapisitswe le ditaba tsa thobalano. Empa ka lebaka la hore bana ba banyane ba hlalefetse tsela ya marangrang le hore feta, o tlo fumana hore ba bula di-account tse ntjha moo e leng hore ba ikhodisa dilemo ba tsebe ho shebella ditshwantshiso pono tse seng boemong ba bona. Re a lakatsa hore re ka thiba seo, empa bokginapere ba rona ho YouTube bo notlilwe. Matla a rona fela hore re ka kgetha hore na ebe batho ba dilemo tse 18 kapa ba ka tlase fela. Seo re ka se etsang ke ho qobisa batswadi hore ba iphumane ba shebelletse ditshwantshiso pono tsa mofuta o jwalo le bana. Ka tsela yona ena ya matshwao ana ke tlo a hlalosa hore matshwao ana a tla ba ngotse tlase mona ho description ya filimi. Tla hlaha tlase mona, re tla be re beile tlase mona. Ebe o e bona le pele o tla tla o shebella tshwantshiso pono eno hore yena ha e lokela hore nka e shebella le bana kapa ena ha e lokela hore kapa ena e nepahetse hore re ka e shebella re le lelapa kaofela. Jwale re tla kena ho ona matshwao ana. Letshwao la pele le re nang le lona ke la u ena ka Senyesemane ke universal, mme yona e bolela hore ho bolokehile hore filimi ena kapa tshwantshiso pono e ka shebellwa ke mang le mang ya teng ka lapeng, ho tloha ka ngwana monyane dilemo tse nyane a sa ka kgona ho shebella channel. Ebe re ba le PG ena e leng parental guidance ka Senyesemane. Yona e bolela hore tshwantshiso pono ena e nepahetse hore e ka shebellwa ke bohle, empa o ka etsahala ebe mane le mane ebe le dikarolwana tse fahlafahlang mahlo a batho ba tlase dilemong, empa le teng e seng ka tsela eno e kalo. Mohlomong ha re ka etsa mohlala e ka ba hore ho na le batho ba metanang hara tshwantshiso pono eno, empa le teng e seng ka ho metana hona ha maikutlo ka tselanyana e nyane e leng hore mohlomong o e shebetse le bana ba ka o bakela ka o tlisetsa dipotso kapa e zo ba le dipotso bathwana bana. Ebe re ba le 15 e leng hore re tlo tla re tsamaisa ka hashtag, e tlo ba hashtag 15 ho mane ho description ka tsela ena e tjena e shebe ke ena tlase mona. Again ebe yeno e bolela hore o seke wa e shebella le batho ba dilemo tse ka tlase ho 15 le bana ba dilemo tse ka tlase ho 15 ka mabaka ane se ra hlalositse hore mohlomong e ka ba ka baka la tsela ya kaparo e teng filiming eno kapa ka baka la puo e sebediswang, matla a puo a sebetsang mono hore na ke puo e hlokang ditsebe tse kae tsa batho ba lemo di 15 ho ya hodimo kapa ditaba tsa thobalano tse teng mono. Ebe re ba le 18 le yona e tla tsamaya ka hashtag hashtag 18 e bolela hore ena e hloka batho ba baholo ba ne tjhe dilemo tsa hore ebe motho sa le moholo di qala ho 18 le leshome le metso robedi, e le hore ena e se hloka hore e shebellwe ke batho ka ho phethahala, e le hore e ka ba ka mabaka ona e se ra hlalositse ha ke tlo tla ke a pheta hape. Ebe re ba le SNVL, hangata o tlo thola hore 18 e tsamaya le SNVL, empa rona hangata re kgothaletsa hore SNVL
e fuwe batho ba dilemo tse 25 15 ho ya hodimo ka baka la setso sa rona re le Basotho. Dilemong tse 15 ke nnete lefatshe le re batho ba phethahetsa ba le dilemo tse 18 ya hodimo, empa ra tseba hore rona re le Basotho motho a dilemo le tse 15 ke yena o ka kgona ho bua dintho le yena la re nana hore SNVL re kgothaletsa hore ka shebello ke batho ba dilemo tse 15 ho ya hodimo ka baka la hore ehlile tla be le ditshwantshiso pono tse puo ya teng le puo phara sohle le eng ha e kgothaletse batho ba dilemo tse ka tlasa mono mohlomong le thobalano tsela ya disinitse tsela eo dikarolwana tse ding di hlang ka yona e ka fetisa molaetsa o mobe ha e ka shebella ke batho ba dilemo tse ka tlasa mono. Empa fihlela jwale ha re so be le tsona ditshwantshiso pono tsa mofuta o jwalo, re santsane re na le ho fihlella ka dilemo tse 18 tja re so be le tsane tse le hore di haholo ditabeng tseno. Ha se ke hlalositse matshwao ana tjena ke a leboha, mme ke tokelo ya rona hore ka mehla pele re shebe description mane rona e hlahisitse matshwao a feng e le hore re le batswadi re se ra iphumana re tlontlolile. Ke a tseba rona e ba ka tlontlolo e kae ha ka go shebelletse le bana ebe ho sontso hlaba batho ba metanang ba etsang ho qoba ditaba tse kang tseno gore o tlo shebe matshwao ana e re tataisang ka ona. Re ntse hore le ditshwantshiso pona tse ne se re di akgetse kgale re kgutle re kenya matshwao ana ra kenya e le hore ha o kgutla o ka kgona hore o shebelle hape o shebe hore na ke difeng tse nepahetseng hore ka di shebella le bomang kapa tse o hlokang hore o bole mong kapa o na le batho ba dilemo tsa hao ya hodimo. Ha ke tshilo jwalo ke a leboha, ha re hopoleng ho subscribe tlase mane re penye tshepe ene ka nqena hore e tle re hopotse ha ona le ditshwantshiso pono tse akgetsweng ka kwana nako le nako. Ke a leboha dikgomo.